Ka jing temu jangka kongres banwan ra da ka resolution na kamta banweng no yu lampang jangka yin darbar thawain ke jela uba met ba leng do kala penlong i kidkhot jangka sarkar MDA ban om dapat yaw than haba kren bat kilat patai kubor menteri katanat PHE uba Renington nang do tongkhar ulong bo sengo lengo ban ui bawatla ulampang ke yin darbar judan ke jing syak liang ru hari ka kongres pat kala temu banwan ra da ka resolution ban penklem no ya kashki jong u tongin sngap menta ke ba u menteri ubaderu unoyalam ke HSPDP udan shu ban ong kasngo kumba ke jingwan ra jong kongres resolution persyak yo speaker kalau sulung ke jing persyang da kilap barok ban destabilize ya kene korban ndre ngam yu i bakadon kata ka dau ke basong ni ban wanra kata ka resolution persyak yo speaker ngam yu i kado i speaker ulah maintain ya kata ka ban ai kata ka lat ya kata ka hok kabaya markat ju e barok hat ya ki opposition kumjuru ki MLA brine ka ruling te habang pek ya ka kondok jo speaker pok house kalong ka bai biang na dong sedong dan mereka katakan ni kecing persang di kongres banwan rakyat ni kedai lese baki long desperate baki la persang banwan rakyat ke NC persyak ke sarkar hakini ki session baladat te hendre haba kimla te lese ki persang seban house dak we pada kalat banwan rakyat ke resolution persyak yo speaker hendre ngami i bakadon keno ke banda song ni ka banda long convincing yaki member poka house bakin sngodai lana bakin support ya kata wadla na prenjoki ki sngodai tadi yang ngej babon balang kinom sngodai ya kata kejingun ra joki ya resolution persyak speaker ngej bakanum lele ki kejing yakam claim and counter claim kejudan berapa teh ndai ke bankot te kedai baca hapo ka floor yang ka house ada kadon hukum kata ingin saya pek ndai hidup mentah ngam la ngej bakan don hukum kata hapo jong ke MDA ni asutu jemut ti haduk menta hakajiktip jonga ngam padon jiktip bakadon ke hukum kata hakabakidon kiba temu ban nilai persyak ya ke MDA nakini ki partners badan hapo sarkar ngin scam